Kajingstang bensyak tak piang ha keklam COVID-19 ha India, bat hakikat tu kat ni, gejala keri, kepenlong ya ketenat kakoi kekiat jong ke Meghalaya, ban pet ngor bha bat ban pen kre, bakan ni keklam, kan sapriang, bat ban te lakam ya ka na do bestang. Hapaya kren baru Assistant Director of Health Service, Ubadairu Medical Superintendent Joka Civil Hospital Shillong, Dr. Andres Dakar, ulaya thu bakatanat kakoi kekia jong kejela kalapan krea panya kun persya kenika kelam COVID, lada kan wan ban ketap yang ya kejela. Jadi kan dadan pada tadi spread kata ta ngim pada ibu kan spread apa hospital tingi ya kejeng tia ai ngina no prepare ngidon ru ka kitiar kita dungi kibiang ngidon ka central oxygen supply ke bala central government ke ya ha dum ta la setengah habat hut kala dan ngi sending jar tidak ha ngidon ke generator ban ran ka tingi don ru ki ventilators ki ka oxygen concentrator ki don in position te kijing tia ya matang ide bod general patient ndai ada ka dan ka search la ne kana no ka jeng kiu yo ka covid dan ngin sa le ka badan kam ha ka mangin da ko mun system ngin penduna ka to ne tia ta ki wigi dimpang dan ngin sa bu special ward nam ta ki covid kabar pada kadai bangina long radi lepa ka Sauli ketika start down hospital Sauli ada kes kebun kata-kata dan ngila man aktivit yang kata iban rai kinong pang kibam sistem ya saya tahu kibam sistem yang ibu ini kibam sistem yang ada itu belakang jam dan ibu saya tahu po start down Sauli